جبو ما كردان ظالم لغتك چکرنه لغت آوان ده ناوی کشتن اما کردان پاکشیه. دم باش گفتارین عزیز یه پودکست کردیه. از گلستان قربانم. بخاری که نو یا برنامه دادرسی ام بوارنه. پودکست کردی سریکه. جو podcastkurdی.com و همو پلتفرمی پودکستان و دکارن نمه گفتار بگن. در از پودکستا قتل رشتاریه ده امدوزا روشنبیل کرد موسی آنترکو راست دنبوری هات بگرند است. لبر و سترانه گووندا خویا هری داوی گراند بو. د سال 1992 ده د شوان نویسکار کرد محمد رجده گووندا خویا هری داوی گرفته بو. دوزین کشتین کریاری وان ندیار یه د سال نودان ده هاتیه کرن یک بیک راست دنبوریتی او تیگرتن. نهاجی یک جناوین وکی سمبول یه ویدمه دوزا کشتنا موسی آنتر آنگو آپی موساجی راسته دنبوریه هات. لگل کجر آنتر تزانینجی دما دوسیا 30 سالان ده 20 ایلونه ده خلاص بو. دوسیا آنتر به کجر به جزا کرن هاته گرتن. روشنبیر کرد موسی آنتر دی ایلون 1992 ده جبو تولی پانله که یاشارداریا آمده ببه جستن بوله هاتبو آمده. جیتن جبو کشتن آنتر بریاردا بو و دکو دولاب خو آماده کربو. پشتی آنتر هات آمده او پلان قسم مریتی و آنتر دکولانه که تاریه آمده ده راست ایشکه چکداری هات. 13 گلل لعاب موسی رشاندن. دیوی ایریشه ده آنتر جانا خوشدستا اورهان میرولو که او روش دکلکای بوجی بگرانی بریندار بو. دوزا آنتر بریانها وکی دوسیه که تنی لعامده ده هات بریوه برن. پشتره دادگاه دوسیه سپارت انقره و بریارداکو پروسه دارازی بده دوسیه ایندن لگه دوزا جیتمه ببریوه برن. ده سال 2012 ده اطرافه سخورک قدیم یا بناوی عبدالقادر آیگان ده پرتوکا خوده وکی کجر آنتر به بلگان دست نشان به حامد یادرم دکر. لیگل آگاهی و بلگان جی ده دوزه ده گاوکه نهات آبیتن و دوز راسی دنبوری هات و هات کرتن. کشا موسی آنتر راخشان آنتر لسر گرتنا دوزه و هلوست دولتی یا لهمبر دوزن بیوی رنگی جی پودکست کردره و ها شیروت که. جبو بویرین ستال نودان دوزان موسی آنتر دوزه که گرینگه و سمبولیکه جی. گرتنا دوزه وکی که چاوه بوچه ده حس کرنگله و هندکارن بحث حسیاتی خو بکن. Bu bize Türkiye'de hiçbir şeyin değişmediğini افتش نشانی مدده کل ترکیه تتشتک نگوهریه. وکی زاروکن که باوه خواهنده کرنه ایشا به جزابونا کجران امجید نوادل خدا هستکن. مهر هیوی دکر که اف دوز به انجام ببه و کجر بین جزا کرن. هندزانن مروف به هیوی دجی من جیوه که کچاوی هر هیوی دکر که فایلن وی در کون هوله. للالیه گدن جی من زانه بو که به انجام بمینه. جبر که اف دولت لسر گلک کریجیان رونشتیه و همو کسید نواوی کریجیه دنه اشکرا کرنا فایلان بکری تو کسی نای. ام 30 ساله باش دزانم که به چه آوایی باوی من کشتیه. ام گلک گرینگی ددم ویدوزه. جبر که جبو سال نوتی وکی سمبولیک بو و هیوی انجام داینا دوزن به فایل ین وی دمه ددامه. حتی نها ام دوزا باوی من و ین دشبه دوزا باوی من ده به هیوی که انجام که در بکوه لسر سکنین. لما دید که تتشتکه نگو هریه. مینا که حنک خود مبکن دوزه تالوک 21 مهی کرنه. ایشه که گلکی گرانه. 20 ایلونه سالوگرا قتل کرنا باوه منه. تالوخ کرنا دوزه یجبو 21 ایلونه حقارت که کلمه و ین لخزمن خودگرن حاتیه کرن. لیمجوه روشه و جوه هلوست بیزار نابن. ببردانا گمانباران وانجی پشتراس کرن که دکشتن جانن مده تلین وانجی هیه. هر سال جمعه و مالباتا مته پرسین گلوه چی ببردوس؟ ام جی به اصرار و ببالداری دشوپینن. ام گلک خمگینن که راستی دنبوریته. هر چکاس ام دزانم که دبیست مهی دا دوز راستی دنبوری تجی از بدل و جان دبیجم که جبو کجرم ویدم همو در کون هوله ام بین آفبرد خوابتن. لی ام دزانن و بیست مهی دما دوز خلاص ببه و دوز بگرتن. لی اف دوز ددل ما و ددل جوانن وکی ویده تجاری راستی دنبوری نایب. امی هر دم و دوزه بشوپینن. امر مش 7 سالان بهوری ایدی امی دست خواه وکشینن. دوزه لحویا و جوانان بهیلن. ام دزانم که جوان و به هر آوائیلی خودی در کون و بشوپینن. پودکست کردی سدیکه جو podcastkurdی.com و همو پلتفرمی پودکستان
hûn dikarin li me guhdar bikin. Wed di gotareke xwe de gotibû li Swêdê bîtrafkarê bûyera Musa Anter Abdulkadir Aygan re hatime bahed. Gelo keseke ku hûn dikarin bi şert û mercê xwe bikaribin pê rêhevdîtin bikin. Çawa heta niha aliyê darazê nekare xwe bigihîne û îfadeya wê bigire. Hûn çi dibêjin ser vê tiştê gelo? Tabii trajikomedi kızım. Yani uğraştık ben İsveç'te. Bi rastî jî wekî pêkenokeke keça min. Dema Swêdên bi agan re rûniştin ji rojnameya Hürriyetê du rojnameger jî bi me re bûn û hevdîtina me 4 saet berdewam kir. Di dema reportajê de min pirsek wiha jê kiribû. Min got, ger ew roj zilamek ku bavê min ji otelê girt bi xeletî nebira Seyran Tepeyê û li wir nekuşta, tê ji kê re bibira? Got min ê ji Eymür, Yeşîl û Hogir re bibira. Ew bi jî pekê li bendê bûn. Belê, wê pê çi bikira? Me li Vedat Aydin çi kiribe me wî jî bikira. Ji ber ku ez li Swêdê dijîm min nizanbû ku Vedat Aydin bi çawayê hatiye kuştin. Ez jî zivirîm û min ji nûçegihan pirsî ka çawa hatiye kuştin. Nûçegihan jî ji min re got hatiye parçekirin û kuştin. Dem tê ku mirov şikir dike û dibêje başê ku bavê min vê awayî wiha hatiye kuştin. Yani mirov vî tiştî jî dibêje. Mirov dibêje başê ku wê rojê xeletî kirine. Hûn jî dizanin dadgeha mafê mirovan ji ber doza Musa Anter Tirkiyeyê ceza kir. Lê di sedema xwe de dibêje ku sedema cezakirinê ya dewleta Tirkiyê jî ew bû ku Musa Anter bi baldarî nehatiye parastin. Hişê meriv nagire yaw bêmirada ji xwe dewlet wî kuştiye, ahîm jî radibe wekî ku henekê xwe bi me bike, zilamekê ku dewletê wî kuştiye dibêje we çima neparastiye. Lê ez hêviya xwe her dem diparêzim. Roj wê bê û rastî helbet wê derkevin holê. Rojekê wê ev dewran jî biguhere. Ger Musa Anter îro bijiya ji bo li ser rewşa Kurdan û li ser rewşa vê welatî wê çi bigota gotina wê çi bu? Babam aynı babaydı, aynı Apê Musa'ydı, aynı... Ger Apê Musa îro jî bijiya, ew ê dîsa Apê Musa viya. Ew ê dîsa çêrî dewletê bikira. Ji ber ku ji wan salan heta îro tu tiştek ne ji bo Kurdan, ne jî li vî welatî ne guheriye. Podcast Kurdî qise dike ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.